Lakhipur online puthokchaba February gi tang 16 leibak pokpa numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maruoiba Pao. Amsu gi miyut singna Assam gi Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ga unakre. Amsu gi demand sing thabak to onthoklagani haibagi thajaba pirakre. Limon na saba kut ki pothok ki matangda tha ama chumna pangthokadaba workshop kasar polertolda hodokre. Lambi ki cheksel thaurang paikhatpa chayol thaurong ga mari lenana jiribam gi disina rally ama lamthakre amasung National Sub Junior Taekwondo Championship da gold lawrakhrabi Saraswati amadi Sanjana da haraute amba phongdokre. Hojik mapungoi pa pau tabirasi. All Assam Manipuri Students Union Amsugi Mioi Marina Saba Miut Kambu Amana Ngarang Ningthokaba numita Assam gi Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ga unakre. Unaba aduda Amsugi maikitagi thamkiba demand sing Assam gi CM na thabak oina onthokani haibagi thajaba pirakre haina Amsu Central Committee gi General Secretary Asangbam Sopona thadorokpa cherolamada hairi. Amsu Central Committee gi President Ngasepam Sanahalan Luchingba Miut Kangbo duda Asangbam Sopon General Secretary Amsu Central Committee Mutum Thoiba President Amsu Lakhipur District Committee Amadi Hana Amsu gi maruiba thodang puramba leisingbam ingangamba yauke. Wari sanaba aduda Amsu gi maigedagi thamkiba agenda singi manungda ahanbada Silcharda leiriba Manipuri Boys Hostel asibu mathol ahum leiba phamung chama leiba building sabina ba wafam thamki. Masibu Chief Minister na point asi yamna maru oi haina khanduna note tauki amadi athuba matamda process haunana bagi wafam thamlaki hairi. Ani subada chahi kayagi mamangdagi Assam gi Manipuri jati singna demand tawduna lakpa Assamese Bengali amadi Boro gumna Manipuri lon asibusu Assam gi manungda official language ohenana bagi wafam CM gi mafamda thamki. Lisingani ga 13 gi mikok thibagi matungina Assam gi Manipuri singi missing ase chaurakna lakh anini adumapu Hojik yenglurabati lakh ahum hena leirabani haina thamki. Wafam asibu Chief Minister Himanta Biswa Sarma na yamna hakjinna tabiki loinana mahakna official singa phaminaraga athupa matamda mityeng changjage haiduna thajaba thamlaki hairi. Aroibada Amsu gi team asina Manipuri jati gi oiba thoramda ngasidagi hauraga chahi 15-13 phawbagi manungda Assam gi CM na saruk yakiba leite hairaduna thamoi sokna phongdokhi. Wafam asida CM na matung tarakpada pangthokadaba Amsu gi achoba thoramda soidanamaki saruk yagani hairaki. Loinana handakta pangthokiba Amsu gi 93 suba foundation day gi thoramda saruk yaba ngamhodabagi damak miyamda warobiganu haiduna CM na thamlaki hairi. Cherola sina hai Assam gi Chief Minister ga unabada aikhoi gi political representative amadi higher authority leitabana yamna awaba thengnaba asigi matangda chatluriba Amsu gi team asina Dr. Himanta Biswa Sarma da mayek sengna amasung yamna maru oiba agenda amani haina CM gi mafamda thamki. Masigi matung ina Chief Minister na mangonda matam da hektamak mahaka unabagi amasung wari sanabagi tamak official miyoi kharagi mingna chingba pirakhi hairi. Nungairaba Pao BSc BTech BCA amadi MCA gi mahiroi singna computer programming tambagi tamak free demo class ta saruk yabagi kutongchaba thamjari. Ngasimak iscode.com da changpiduna book tobiu natraga free demo class ki tamak 9606017575 number asida call tawbirago. National Handicraft Development Program gi makhada Ministry of Textile Government of India na sponsor tawduna February gi tang 12 dagi March gi tang 12 phawba tha ama chupna chathagadaba Design and Technology Development Workshop in Jute Crafts Limon na saba khut ki pathok ki matangda workshop ama Youth Signing Association Fulartol gi office ta hodokre. Thoramda Rabi Shankar Likmapam DTM Nabard Kasar Mutum Rina Chairperson MDC Assam Debolina Das Designer Amadi Master Trainer Priyabati Devi na chingba miyoi sing saruk yakhi. Artisan Card paiba miyoi khaktana saruk yariba workshop asida matam chana lakpa miyoi singda lupa chahum tawduna stipend piri. Jute silchada kachada fast hobo matamda Lakhipur se putharaga mana mathai jauna khoi nupi macha group ching tormaga ikoi gandhi mela de stall phamaga jamwana zone khiaba jute ki
dari Guwahati da thai net fee hatta net fee na hana mela korami just feel da Guwahati gi net fee gi mina laga moi gi pochang matam do leite ikhoi gi poche mite nupi na sabani na jam phajei matam do ge advance training ga leite ikhoi na wakhan da gi aina khala ga si mong da saoina bag ta jut ki bag ta moti khinba ga cha haujik tani moti tholaiba aina matam do ga na ngasi chehi प्रामरी त्रामगाई ममांगदनी दुगनाई ना मोती से खिलगा हाथ। यहाँ पर ट्रेनिंग में आपको ये सीखना है कि जो डिजाइन क्या डिजाइन मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से आप लोग को जो चीज बनाना है उसमें डिजाइन अच्छा डिजाइन बनाकर आपको मार्केटेबल प्रोडक्ट बनाना है। अगर आप जो भी काम करेगा उसको मार्केटेबल नहीं होगा तो उसमें आप लोग का मेहनत बेकार में चला जाएगा। एक मार्केटेबल प्रोडक्ट होना चाहिए, इसके लिए डिजाइन डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। में कि आप लोग टाइम में आइए, जितना हो सके आप लोग सीखिए, मेरे से डिजाइन सीखिए, मास्टर ट्रेनर है वैद्य से आप लोग अच्छे से काम सीखिए। काम सीख के खुद से कुछ बिजनेस शुरू करने के लिए आप लोग कोशिश कीजिए। हर एक प्रोजेक्ट में मेरा वही रहता है कि आप लोग जो 1 महीने का आप लोग सीखा है उसको काम में लगाइए। कुंट्रा मंगा सुबह नेशनल रोड सेफ्टी वीक कमरी लेना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिरीबाम न सिंधुना जिरीबाम की डीसी कृष्ण कुमार IAS अमदी SP जिरीबाम ए घनश्याम शर्मा IPS ना रैली अमंगरांग जिरीबाम की थोंगदगी लमथाखरे। थौरम असिदा DC जिरीबाम कृष्ण कुमार IAS SP जिरीबाम ए घनश्याम शर्मा IPS सगोलसेम इंद्रजीत सिंह MCS एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जिरीबाम SDC M देवानंद सिंह MCS जिरीबाम म्युनिसिपल काउंसिल की EO M सुरजीत सिंह डिपार्टमेंट कमरी लेना ऑफिशियल सिंह अमदी जिरी कॉलेज की महिरोई सिंगना रैली असिदा सरुक जाखी। थौरम कमरी लेना डेप्यूटी कमिश्नर कृष्ण कुमार IAS ना हाइकेबदा लंबी की नियम नीति गाक्तुना चलबदी खुदोंग थिबा कयादगी अखोइना कनबा ngamgani amadi अखोइना खंजिनगदबा रूल अहुम हाइबदी अवेयरनेस अलर्टनेस अमदी रेस्पॉन्सिवनेस असि खंजिनबा मरुओय हाइखी। थौरम असिदा मियोय कयादा लेमना हेलमेट पिखी अमदी गाड़ी थौबगी नियम सु ताखी। लोइनाना जिरीबाम द मथौ तौरिबा मीडिया की इचिलिनाव सिंगदा हेलमेट अमदी कोलोम न चिंगबा खुदोल तमखी। रैली अदुगी लोइसिलकपदा तोंगान तोंगान बा ऑफिसर सिंग अमदी जिरी कॉलेज की ओजा महिरोई सिंग पुन्ना रोड सेफ्टी की मतंगदा वासक लोमिनखी। The basic purpose of this road safety drive to make the people aware about all the provisions, traffic rules and regulations. We know that 3 things are very important. One is awareness, second is alertness, third is responsiveness. I place that I will pay attention to all safety related matters before driving on the road. I will always follow the rules of the road and traffic. I will ensure my own safety and also of all the fellow travelers on the road. हंदकता फेब्रुआरी की तांग अनीदगी मरी फावबा नुमित हुमनी चुपना छत्तीसगढ़ पांथोखिबा 32 सुबा नेशनल सब जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023-24 दा आसाम की ओइना सरुक यादुना गोल्ड मेडल लौरखरबी कब्रबम सरस्वती अमदी संजना देवी अनिबु पुकनिंग थौगतपा ओइना हराव तयाम फोंदोकपगी थौरममा यूनाइटेड मणिपुरी आर्ट्स एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन उमाकोना सिंधुना राजबारी एथलेटिक क्लब मणिपुरी राजबारी गुवाहाटी की हॉलदा ngarang निंथोकाबा नुमित्ता पांथोखरे। GS थोंग्राना होस्ट ओइदुना पांथोखिबा थौरमसिदा उमाको की प्रेसिडेंट थोकचोम गौबा अमदी श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर सेवा समिति की प्रेसिडेंट M प्रदीप कुमार ना दाइस तलेंगसिनखी लोइनाना इचेमगी एडिटर डॉक्टर पुरिसाबम बिरमनी सोशल एक्टिविस्ट खेमा मयूम दिलीप लाइश्रम ज्ञानेंद्र नंदबाबू N राजकिशोर यंखोम उपेंद्र सत्येंद्र सिंह K जॉय कुमार आमसू की एडवाइजर मई भगत मैरा पाइबी की सेक्रेटरी मला देवी प्रियदर्शनी उमा हैंडलूम कमिटी की प्रेसिडेंट कुंजेश्वरी देवी उमा को की एडवाइजर इरावती देवी रीमा देवी नीता देवी न चिंगबा मियोय कयाना अंगांग अनि असिबु पुगनिंग थोकटपगा लोइनाना पौता खया सुपीखी लोइनाना मियामना लेंजान फी अममम मखोय अनिता यानबिदुना
tungda hena mai pakpa sanaroi ama oirakpa ngamba oirasanu haina yaipa mangol pibike haina RK Tampasana Information and Publicity Secretary Uma Kona paudam lagli aroi bada maru oipa pau amukhanna AMSU की मिहुत सिंगना आसाम की चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा का उनखरे AMSU की डिमांड सिंग थबक तो ओंथोकलगनी हाइबगी थाजब पिरखरे लिमोन न साबा खुद की पोथोक की मतंगदा था अमा चुन पांगथोकदबा वर्कशॉप कासार पोलटोलदा हुदोखरे लंबी की चेक्सिल थौरांग पाइखटपा चयोल थौरंग मरी लेनना जिरीबाम की दिसिना रैली अमा लमथाखरे अमसुंग नेशनल सब जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप द गोल लौरखरबी सरस्वती अमदी संजना दा हराउते अम्बा फोंदोखरे Lakhipur online YouTube channel gi paw sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare